Demek x'in orduна kandaydır bir manini bergende mınabıl kvadratlık üç müçönün manisi oňsam boluşy gerek. Biz andan murda uşul ele kvadratlık üç müçönün 4x kvadrat minus 3'tün manisi nölgö barabardagan x'tin manisini tabuga hareket kılaly. Muну kanday düşünöbüz? Mogul 3 müçönün manisi nölgö barabar bolgondoy x'tin manisini tabalyk. Bul bizge murdatan belgili bolgonda kvadratlık teňdeme ekendigi görünüp kaldy. Muну biz Viet'tin tamırlaryny, bul teňdemenin tamırlaryny Viet'tin teoremasy boýunça je bolbosa kadimki ele belgili formula boýunça tapsak da bolat. Viet'tin formulasy, Viet'tin teoremasy boýunça tabuga hareket kılsak, birinci jana ekinci tamırdyň göböýtündüsü minus 5'ke barabar bolgondoy, bul eki tamırdın summası plus 4'ke barabar bolgondoy x sandaryny tabuu degendik. Anda x birinci barabar minus minus 1'ge al emi x ekinci barabar 5'ke ekendigi görünüp durat. Antkeni minus 1'di 5'ke göböýtsek minus 5 çıgat. Al emi minus 1 menen 5'tin summası plus 4'ke barabar bolat. Demek tamırlaryny tapdyk. Anda berilgen x kvadrat minus 4x minus 5 kvadratlık 3 müçösün göböýtүүçülörge ajıratsak x minus birinci tamır demek anda belgisi plus bolup kalat. X minus ekinci tamır çoğun nölden boluşu gerek. Anda azır biz tapkan sandardy san oğuna jaýgaştyrsak biz iki sandy tapkanbız. Birincisi minus 1 bolgon, ekincisi 5 bolgon. Oşentip san oğu 3 intervalga bölünüp kaldı. Birinci interval minus çeksizden minus 1'ge çeyin, ekinci interval minus 1'den 5'ge çeyin, üçüncü interval 5'ten plus çeksizge çeyin. Başkaça aytkanda alar minus çeksizden minus 1'ge çeyin, ekinci interval minus 1'den 5'ge çeyin, al emi üçüncü interval 5'ten plus çeksizge çeyin. Anda biz ar bir intervaldağı 3 müçönün belgisini anyktaşybız gerek. Misaly a degende x birinci intervalga teşeli olsun. Minus çeksizden minus 1'ge çeyin bolsun. Biz uşul intervaldan kalaganday sand alabız. Meyli x'ti barabar minus 3 dep alalyk. Sebebi minus 3 uşu görsetülgön intervalda jatat. Anda x'tin orduna minus 3'ti koysak minus 3 plus 1 minus 3 minus 5 barabar bir yerden minus 3 göböýtü bolat da göböýtülgön minus 8. Eki ters sanyň göböýtündüsü 10 san bolat. Demek birinci intervalda 3 müçönün görsetülgön mınabıl 3 müçönün belgisi 10 belgige 10 manini algandyktan plus belgisini koýabys. Ekinciden x ekinci intervalga teşeli olsun. Ekinci intervalыбыз jogoruda görsetülgönдөй minus 1'den plus 5'ke çeyin bolçu. Demek x'ge uşul aralıktan bir manini alabız. Misaly x barabar 0 degen manini alsak anda x'tin orduna 0'dy koýabys. X'in orduna 0'dy koysak 0 plus 1 0 minus 5. Özüňөр görüp turganday bul жерден 0 minus plus 1 0 minus 5.
bu жерден өзүңөр көрүп тургандай терс сан чыгары көрүнүп турат. Себеби биринчи көбөйтүүчү оң сан, экинчи көбөйтүүчү терс сан. Демек, экинчи интервалда квадраттык үч мүчө терс мааниге ээ болгондуктан бул жерге минус белгисин коебуз. Акырында x'ибиз акыркы интервалга 5'ten плюс чексизге чейинки интервалга тиешелүү болсун. Анда каалагандай ушул интервалдан каалагандай санды алабыз. Башкача айтканда 5'ten чоң каалаган санды алсак болот. Мейли x барабар 7 болсун дейли. Анда x'тин ордуна 7'ни койсок 7 плюс 1 7 минус 5. Бул жерден барабар 8 көбөйтүлгөн 2, демек оң сан чыгары көрүнүп турат. Анда үчүнчү интервалда берилген 3 мүчөнүн мааниси оң мааниге ээ болот экен. Ошентип, бул мисалдын жообун издейлик. Бул мисалдын жообу кандай болот? Квадраттык үч мүчө оң белгиге ээ болгондуктан мына эки аралыктардагы оң белгиге ээ болгон жерлерди, аралыктарды биз жооп катары кабыл алсак болот экен. Жооп минус чексизден минус 1ге чейин жана 5'ten плюс чексизге чейин. Бул көрсөтүлгөн ыкма интервалдар методу деп аталат. Себеби берилген барабарсыздыкты биз өзүңөр көргөндөй интервалдарга бөлүп алуу менен чыгардык. Кайсыл аралыкта 3 мүчөнүн белгиси оң болсо, ошол жер жооп болду. Себеби берилишинде 3 мүчөнүн көбөйтүндүсү, 3 мүчөнүн мааниси оң сан болсун дегендиктен. Эгерде мына жерде терс сан болсо, анда белгиси минус жерде алмакпыз. Ошентип квадраттык үч мүчөнүн барабарсыздыкты чыгардык деп эсептейбиз.